se interinete y'ubuntu. Nta kindi rero ukora, uraza muri Google Chrome yawe cyangwa se reka dukoreshe Play Store nk'ibisanzwe, tunyure muri Play Store cyangwa se abafite iPhone bandike bakoreshe App Store. Okay, uraza rero winjire hano muri Play Store yawe. Okay, numara kwinjira muri Play Store yawe urasacingamo. Okay, katwinjire turebe ko bimeze. Uraza winjire hano muri Play Store yawe, ubundi usacinge ijambo ryitwa Thunder VPN. Thunder VPN. Thunder VPN. Ngira ngo urayibona neza hano. Urayibona neza hano iherereye. Kanyikwereke neza. Okay, ngiyi Thunder VPN. Noneho uba ariyo usacinga. So niba ubibona neza, ngiyi hano hasi. Urayibona? Ngiyi hano hasi. Iyi Thunder VPN irakora cyane kandi ifite umuvuduko utoroshye rwose. Dore ngiyi hano. Thunder VPN. Uze rero uyifungure nk'ibisanzwe, tuyinstalinge muri telefone yacu. Uraza ukirike hano kuri install. Ahangaha. Okay, numara kuinstalinga rero urategereza iyinstalinge muri telefone yawe. Ntabwo bitinda, birihuta. Guys, ndakwinginze ngo rero utaza gucikwa n'ino video kandi mpaka irangiye nibwo ubasha kumenya uko ushobora gukoresha iyi Thunder, kuko ni interinete y'ubuntu kandi yihuta. Ngira ngo murabona ku downloadinga ko yihuta cyane kandi mu buryo bukomeye. Okay, urabona yuko iri kwiinstalinga. Reka dutegereze gatoya cyane ibanze yinstalinge, niturangiza turahita dukomeza kandi birakora cyane. Abantu benshi rero bagiye bagira ngo gukora content ngo biragoye, ngiki ngo internet irahenze. Biba byoroshye gukoresha internet y'ubuntu. Gukoresha VPN ni ibintu byoroha cyane, byakorohera buri wese kandi akabikoresha byizewe nta kibazo. Okay, reka turere gatoya ifungukemo, noneho ubundi dukomeze tuyikoreshe nawe wirebere. Niba ubibona neza, ngira ngo urabona ko yamaze kwinstalinga. Ubwo rero nta kindi gikomeye kindi gihari, ngira ngo uraza ugakanda hano kuri open. So niba ubona neza hano hejuru hari download, kugira bimere neza ko iyi app ikoreshwa n'abantu benshi kandi ikora neza. Urabona ko miliyoni 100 kurenza zamajije kuyidownloading. Urumva imaje kugira aba reviewers bagera mu bihumbi 300 mu bihumbi 32. Urabona ko ari abantu bamaje kuyikoresha kandi ari benshi. Nta kindi ukora rero, uraza hano kuri open. Okay, so reka tubanze dufunge internet data yacu isanzwe rero kugira ngo tubashe kuba twakoresha iriya VPN. Nta kindi dukora rero, turinjira ahangaha tuze dukureho internet data turi gukoresha. Okay, nayikoresha kuri simcard ya kabiri, ngira ngo urabibona neza. Ngo urabibona, reka nyishyire ku ya mbere kuko na internet iriho, tubashe kuba ariyo dukoresha. Okay, noneho numara gukuraho internet yawe rero uraza uhindure, uze winjire muri VPN ifungure nk'ibisanzwe. Ngira ngo murabona yuko twayinjiye. Murahita uza rero hano kuri accept. Uraza ahangaha kuri accept. Okay, numara kujyayo rero urategereza checking, ifinding, ikore testing connection speed, byose ibigutunganyirize neza. Nurangiza uze
winjireyo ruzungu neza cyane. Okay guys, mwibutsa yuko wowe rero utarakora subscribe waracitswe cyane, kanda munsi y'video ku ijambo subscribe kugira ngo tuzajye ucikwa n'indi biganiro cyangwa n'izindi video tugiye kugenda tugukorera. Twakubwiye yuko akazi kacu ari social media business cyangwa se cyane cyane dukunda kwita ku bijyanye na YouTube na TikTok. Ibyo byose twigira hamwe uburyo wabibyaza umusaruro akabasha kwinjiza agatubutse. Kandi ikindi wibuke neza yuko tukwigisha no ushobora gukoresha imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ukabasha no kuzikereya cyangwa kuzikorera, kuziyubakira wowe ku giti cyawe ubwawe ku buntu. Nta kindi usabwa ni ukora subscribe. Niba kandi no video iba yagize kigufasha, kora like na comment utubwire icyifuzo cyawe tuzagukuraho ubutaha. Nta kindi ukora rero, uhituza ahangaha ukaza ugakuraho kano kantu akangaha, uraza ukike hano ukureho, kuko nutabikora ibi kugira ngo uyikoreshe ukwezi urishyura, ku mwaka urishyura, mu cyumweru urishyura. Urabona ko ari amadolari atari make. Rero ugiye kuvuga ngo urayikoresha wishyuye biragoye. Cyiza uraza ugakuraho izi publicité zaba ari kwamamaza yuko wabikoresha ku kwezi. Uraza rero ugakuraho kano kantu. Umaze gukuraho kariya kantu uhita uza hano hasi ari connect, mukwereka uhita uza ahangaha kuri connect ahangaha. Okay, wamara guconnectingaho rero ugahita uza hano ugafungura hano. Okay, urategereza rero, ngira ngo urabona ko yabaye connected. So hano rero bagusaba yuko wabashimira cyangwa waba ni nko kuba blessinga ukabakandira kwizi nyenyeri. Ntabwo ari ngombwa cyane, ariko reka nabyo tubakore ntacyo bitwaye kugira ngo tureke twinjire bitagoye. Uhita uza rero ahangaha, nubwo wabaye connecting, uhita uza ahangaha ugakanda kuri aka kantu kerekana isi kuri globe. Uraza ugakirika, wamara gukirikaho bakwereka rero ibihugu hano bikwemerera kuba wayiconnectingaho. Ngira ngo urabibona neza. Ibishoboka hano ni bikeya kuba wabikoresha ku German, hakaza United States ya East, hakaza United States ya West. Okay, ngira ngo ni nazo zonyine Kingdom yo ndabona bitagaragara neza. Izi ni zo hasi, izi ngizi ziriho pro, izi ngizi zikoresheje amafaranga utayabahaye, nizazindi nakwerekaga z'amadolari, wishyura amadolari kugira ngo ubashe kuyikoresha. Twebwe rero turakonekta kuri German. Tumara gukonekta kuri German, tegereze izamuke. Okay, twemeze hano hasi ahangaha dukomeze kuri error. Okay, ngira ngo niba ubibona neza, urabona yuko iri gukora cyangwa se iri kubara. Yabaye connected. Okay, kugira wemere neza yuko iyi ngiyi iri gukora neza, reka tuze turebe uko bimeze. Ngira ngo niba ubibona neza ahangaha, urabona ko iri kugenda. Ngira ngo urabibona neza hano hasi kuri VPN activated, yabaye connected. Okay, hano hasi nano Android system, hano baba bakwereka yuko na internet ufite isanzwe, turi gukoresha VPN. Okay, reka nkwereke rero ukuntu ushobora kuba wasuzuma neza niba iri gukora. Urugero, reka twinjire nko muri YouTube turebe niba ishobora kwinjirayo. Nawe kandi ubikore kugira ngo nawe ugerageze aya mahirwe twabonye. Ngira ngo urabona yuko irafunguka neza cyane, amavideo yose aragaragara, arakora neza nta kibazo. Urugero, wenda kadukiri kimwe uplaying nawe urebe ukuntu ikora. Ngira ngo urabona ko irakora. Reka mbifunge, ngiye sinshaka kurya copyright yuko n'abandi gukoresha izi video z'abandi. Okay,
ngira ngo ariko urabona yuko ikora nta kibazo. So guys, reka twinjire n'ahandi hose urebe, wenda urugero twinjire muri TikTok. Irakora cyane kandi irizewe, ifite umuvuduko wa 4G, irihuta nta kibazo. Ngira ngo urabona ko irakora. Okay, ngira ngo urabona ko irakora nta kibazo. Iyi ngiyi ntacyo itwaye, nawe wayikoresha mu content creator rero, kugira ngo utazaza umbwira ngo internet ngo naki. Oya, ibyo rwose nta rwitwazo tugikeneye muri iki gihe, byose byaroroshye. Okay guys, rero niba iyi video hari icyo igufashije, ibuka gukora like, share no inshuti zawe, kugira ngo batazajya bacikwa n'ibyiza byenda tubagezaho nka Kigali Creators. Guys, wibuke gukora subscribe wowe utarayikora, kandi nawe wayikoze wibuke gukora kunzogera, nibwo wakira notification zose ku gihe mu ba mbere. Okay, tuzasubire rero mu biganiro byacu bizagenda bikurikiraho, twigire hamwe n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Kandi mwibutsa neza yuko urebye muri izi video zo hasi zibanza, ugenda urebe neza, nakwigisha uburyo wakifungurira email yawe, uko uburyo wafungura email account yawe, cyangwa se Gmail, cyangwa wafungura TikTok account yawe, mwigishwa wafungura YouTube account yawe, mwigishwa uburyo wakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, nawe uburyo wabyikorera, uburyo wabasha ku uploading amavideo kuri TikTok, uburyo waka uploading amavideo kuri YouTube n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Iyi VPN irakora, ngira ngo niba ubibona neza, ifite umuvuduko uhambaye, iruka cyane, ngira ngo urayibona ukuntu iguruka. Ngira ngo urayibona neza, irihuta cyane rwose, ifite speed, nawe wayikoresha.